Počinjemo 5 minuta joge u položaju Apanasana, ležeći na leđima i grleći kolena ka grudnom košu. Napravimo dubok lagani udah i dug rasterećujući izdah. Sada spustimo levo stopalo na pod i nastavljamo da grlimo desno koleno ka grudnom košu. Pratimo pažnjom svaki udah i izdah, prepuštajući svu težinu tela podlozi. Sada pustimo koleno i hvatamo ili list ili skočni zglob ili palac, šaljemo stopalo ka plafonu. Stopalom guramo na gore, a rukom privlačimo na dole. Lagano pustimo nogu, prekrstimo desni skočni zglob preko levog kolena i privučemo levu nogu ka sebi. I ovdje ostajemo nekoliko laganih udaha i izdaha, zapažajući osjećaj u telu i prateći dah. Sada spustimo desno stopalo na pod, a prigrlimo levo koleno ka grudnom košu. Zadržimo se nekoliko udaha i izdaha. Oslobodimo koleno i hvatamo ponovo ili list ili skočni zglob ili palac stopala i stopalom guramo na gore dok rukom povlačimo na dole. I dalje pažnjom pratimo dah i pratimo osjećaj u telu. Sada prebacimo levi skočni zglob preko desnog kolena i privučemo desno koleno ka sebi. Ostajemo i ovdje nekoliko udaha i izdaha. Raspletemo noge, spustimo oba stopala na pod, spustimo ruke na pod. Sa udahom pritisnemo stopalo pod i odignemo lagano kukove ka plafonu. Kolena ostaju paralelna, ne dozvolimo da se rašire u stranu. Stopalama guramo pod, vrat u neutralnom položaju, brada ka plafonu. Još jedan udah u položaju i sa izdahom se odrolamo pršljen po pršljen da spustimo kukove na pod i prigrlimo kolena. Na udah pošaljemo ruke u stranu i sa izdahom lagano oborimo kolena u jednu stranu, glavu okrenemo na suprotnu stranu. Ostajemo nekoliko udaha i izdaha u torziji. Kad naiđe naredni udah, aktiviramo mišiće stomaka, odignemo kolena do centra i na izdah ih pošaljemo u drugu stranu, glavu ponovo okrenemo na suprotnu stranu. I ovdje ostajemo nekoliko udaha i izdaha, prateći pažnjom dah.
Sa narednim udahom odignemo kolena lagano do centra i zagrlimo ih još jednom ka grudnom košu, možda se malo proljuljuškamo levo-desno. Završavamo u položaju Apanasana iz kog smo i počeli. Možemo ostati ovdje koliko god nam prija, prateći pažnjom dah, a kada smo spremni možemo nastaviti sa svojim danom. Hvala što smo vežbali zajedno.